Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an la yattabi'ul mar'a ila qabrihi ghairu at-taqiyyi wal 'amali salih. La yattabi'u ora bakal anut al-mar'a ing awa-awaan suci, ora bakal manut tak noro ila qabrihi maring kuburane al-mar'u ghairat taqi sakliyane napa niku ketakwaan, ghairut taqi sakliyane ketakwaan, wal amalu shalihi napa niku lan amal kang saleh. Ada bagi tidak ada yang akan ikut seseorang ke dalam kuburannya selain ketakwaan dan amal yang saleh. Nasihat neka sangat ringkas, sangat pendek, tapi padat istilah. Karena ketakwaan daga Gusti Allah nika gampang iyo caaki keng repot iya malaki. Sedaya orang mampu menasehati, memberikan petunjuk tentang ketakwaan, tapi tak sekafin orang beri kemampuan untuk melaksanakan ketakwaan daga Allah Subhanahu. Oleh karena kadinto sanguh atau bekal se paling raja, sanguh bekal se paling eka butuh da alam kubur engki peneka takwa Allah, takwa daga Allah Subhanahu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala jabu fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Asangu abaan kapi berbekallah kalian semua, fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal sepaling kusep sanguh at-taqwa, ketakwaan daga Allah Subhanahu. Baik. Ayat neka asbabun nuzul kang kui orang ibadah haji. Orang makin se berangkat haji. Saungkuna ayat neka epatoron kang kui orang se ajalana ngelakonen ibadah haji. Sangu pese parlo, sangu obat-obatan, sangu pakaian, sangu kebutuhan parlo. Tapi bode sangu selebih kebutuh, bode sangu selebih keparlo, sangu takut daga Allah Subhanahu. Orang haji ini kata kafir yang takut ke Gusti Allah. Bode orang haji niat bisnis, bode orang haji niat jalan-jalan, menghibur diri, ngelangaki sopak, selfie dan Ka'bah, lagi bersama bunda tercinta, lagi bersama orang yang saya cintai, dan lain sebagainya. Ya. Orang yang kurban, segajake hewan kurban. Orang yang nilai kurbannya dengan Gusti Allah, bener rajana berempa banyak untuk kita saya bagi bener. Akan tetapi senilai dengan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, orang dari orang seibadah ibadah na apa-apa, baik ibadah sewajib
atau ibadah sesunnah anika senilai tideng Allah Subhanahu wa taala kika dinto ketakwaanna ketakon norot tak patuna dek Allah Subhanahu wa taala. Orang haji soro asango takut dek Gusti Allah. Orang sa kurban tocuk orang kurban bene ekoca orang sepaling raja kurban nah. Tetapi senilai ketakwaanna. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Allah Ta'ala tabulayana lallaha luhumuha wala dima'uha. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Artinya senilai beneder, beneder king karena di zaman jahiliyah orang kurban itu deren sapa-sapa ki ke Ka'bah. Dengan tujuan dere benteking se persembahakia dan Ka'bah. Dorena saya sapa-sapa kita tembok Ka'bah, ayo dopak ke Gusti Allah. Raja nilai yang mau ke Gusti Allah. Allah Ta'ala jawab, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akanlah sampai kepada Allah. La yanala, nalah yanalu. Lan masuk dari fi'il mudhari'. Maknanya tak mungkin terjadi. Sesuatu hal yang mustahil sampai kepada Allah dere hingga hewan kurban. Nah, saya ini lebih kusah benih tapi walakin yanaluhu taqwa minkum sedepak ke Gusti Allah dari hewan kurban dari orang sa kurban ketakwaan dekat Allah Subhanahu tak mampu kurban sape embi tak mampu embi aja pokok mungkin lider tak mampu korban perasaan bela tina masih kocain orang ngerasain orang anggap tang korban je lah yang korban perasaan wah mau terang kini ke banyak masalah korban ni kanan jenggelu rebu boleh ni ka telasa telasa ni kemes mau cangkim dah ni berarti rebu ni ke tanggal sangat Arafah apa sainggi insya Allah berarti ngaji ibadah rebu ni ke berarti ngaji insya Allah ke deki mana ke Mas Akib narangaki kurang lebih tinggi baik jadi orang saya kurban orang saya haji orang seibadah nah apa bentuk ibadah nah saya nilai ketakwaan nah lo ni kebekal sangu sebaling hebat ni kak bener tak butuh sangu bese orang ke Mekah mungkin ni kak ni bobodrek waramek unimek kurcak ni bagi elmek ber mun ni gebe elmek ya tak sedeng etasan waramek unimek bodrek apa boleh panadol suka bin obat ekebeh karo seloro kena setek ekebeh anak mak ngibe obat takut tak cutu di sini obat kok tak tahu obat apa tang cucu na bodrek areng lakona kayak gigi bodrek nyelo cetak bodrek ngeronyo bodrek lesma bodrek pokoknya ada seman timun tak bodrek kebanyakan bodrek gila bodrek goreng setujuan karak ngebe karak nebo karak kamu kayu. Setujuan ku Aceh nebo kok? Aceh. Dulu Aceh Mekah bireng pesuruan. Nebo acan, nebo emi, nebo macam-macam. Kun cuma neng Pak Polware. Bayangkan kisah sampean cuma neng Pak Polware ke Mekah Madinah. Hawa tak kok tak cocok, kakak tak kok tak padok nebo karak. Ngebumi, ngebu Aceh, aduh masya Allah, dua duga itu seletas ni. Jadi macam apa di negara orang saya tak padat,
Masaknya juga tak sami, kebiasaan juga tak sami. Kun cuma 40 terus dia pada akhirat. Tak butuh sango. Mun sampian odi Mekah bae, odi ning tempat se asing, odi ning tempat se bene kenang-kenang, sampean arep masak, ada se kenal. Tadi datang ke mun pas engko tadi sango disa, apa nyari otangan teman, tak kira nemu Mekah. Tak kira nemu dia nyari otangan. Lengko otangan, lengko tak bisa seorang kok. Pada butuh BTV, ada yang belas itu. Oh, dorong akhirat tu. Jawabnya pada butuh. Pak waktu ni akhirat, ya tang ngaji kalau benda ya ada. Nyok tang ngaji Quran, ya tang ngaji rebuan kalau ben kencerna sobu. Cek anak nuntut kok. Ring tua nuntut ke ring tua tuntut bi anak laki tuntut bi sebine si anak kau demi anak bine tuntut waktu enggi mangkana sangoh bekal si paling keparno kebutuh sangoh takut ke Gusti Allah sampean masih entar ke pengajian rebuan ceng ibu seto ibu sangoh takut ke Gusti Allah pola nemu dompet ning ro jalan bener cekeh Reng candi bingung takut ke Gusti Allah beki dah cetakan pengumuman nikah beda obeng beda dompet sere-sere sak rumah sak keelangan berhubungan langsung de operator mun bene yang dijakoh takut tangan dia dompet merah bene biru iya sudah merah ke bigo biru Aro orang antara ke pengajian keng tak asal takut ke Gusti Allah. Anak kok lah apa baik? Jadi petani, jadi orang, jadi santri, jadi apa baik? Jadi pejabat, jadi rakyat. Lemon-lemon kena takut ke Gusti Allah sahai. Syukur sekuni kita takut selamat insyaallah. Amin Allahumma. Jadi saya dapat dekat Gusti Allah ni ke beneda kini saya kebiak kurban beneda rene saya sapa-sapa kini Ka'bah akan tetapi walakin janaluhu taqwa minkum akan tetapi saya dapat dekat Allah Subhanahu wa taala ketakwaan takon kau lebih menjenengan dekat Allah Subhanahu engkau kurban ria terus selamat terpaki dengan akhirat engkau kurban dekat kebetan kendaraan dan akhirat. Oh, banyak ancaman dari Kanjeng Nabi sapan orang mampu akurban keng tak akurban maka cek mak semak tang datang kebejengan datang masjid ria tanda Kanjeng Nabi do orang sekelar akurban keng tak kelem akur tapi sangoh sepaling napa sangoh sepaling keparno sangoh sepaling kebutuh sangoh takut dekat Allah Subhanahu la yattabi'ul mar'a ila qabrihi ada si atorok dek kubur mulai kapi anakan mulai tak kira enak kuburna enyak penyak tak kok keluar polem pun kelampin sampian saya rep yang kui madun nomor dia masa saya kosong ada iya matiin mah bener ya yang gue orang lah bungkoy kendengen orang lain kendaraan tumpah orang lain saboy gerap orang lain laki bine tumpah orang lain ada satu orang ke kuburan sobu ghairat lagi kecuali sanggup takut dekat Allah Subhanahu mulai na sombong tang anak buah ada utang santri tang pengikut sombong dak senoro malah haram hukuman mayit di kebengebe ni beselo ni beskalong ni besentar haram hukum wajib kali boleh nikah mun beda mayit ternyata ngebe masing-masing ternyata ngebe barang si berharga sekening waris maka haram hukum wajib kali boleh cuma ngebe kayak kafan toh ada kambing paham sampean iki apa si atorok lain mulai kapi lain boleh kapi ada si atorok nangis iya nangis sekecek
Hari tak lagi boleh. Ghairat tadi kecuali sa'atoro takut dekat Gusti Allah. Nomor 2 wal amalus saleh sa'atoro amal seso. Nah ini ada. 2 tok di sana. 2 tok di sana. La yastabi'ul mar'a ila qabrihi ada sa'atoro dek ka manusia ila qabrihi masuk ke kuburna ada setokang ngubur oke setokang ngaleh oke masang cincin areh mareh oke oncur ke laut ke denje beri cincin areh di rumah masa glowingnya sobung kemakain sutrana sobung ganti kain sampean makanya beri tak kain gelem sampean beri kain kafan masih gue udah tanda bada orang yang beri kain kafan ke sampean kocak ngenyek banyak ngajak apa bener orang yang pas soro mati kade mesti namun orang yang kayak beri kain kafan asyukur alhamdulillah kutu andi sampian sabar ning lemari haja kelopana tak kana kain kafan hari saya yang pengkok tayo cio sabar boleh haja lupa boleh kalah boleh kain kafan hari saya yang pengkok tayo tazawwad lilladzi la budda minhu fa innal mauta miqatul ibadi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi tazawwad pasanggo ngomong ki odi lilladzi la budda minhu kan kui perjalanan semasti berangkat hajian banyak se gagal umroh apa boleh tas dateng dale seragam mamare manasek lepak potos kelar burung engki orang setia mantan burung wadin lek pasang taruh pamareh mantan ada dateng selake sedih nek burung bisa burung kula mari onceng kecamatan lain kecamatan Wonorejo mantan binen teh temu lebar jendela jombon tingkat kamar di atas alon cak di atas iyamba bisa lake tambah nih digendak aja ya Masya Allah orang akabin bisa burung gagal orang ajaran haji umroh bisa burung gagal berarti tak bakal burung tak bakal gagal pasti ya Egi atarda an takuna rafiqa qaumin lahum zadun wa anta bi ghairi zadi maukah kamu bersahabat bersama orang-orang yang banyak bekalnya banyak sangona wa anta bi ghairi zadi sementara sampian tadi sango entar kawali songo abareng toju di orang soki sampeyan tak nego pese pondok pak nenek wali songo nakan gempang ya nakan aku orang yang kenyem kene gathong ngelonyo ebreng iki betul lah orang entar kawali songo re ning berempat jam berempat are ning sare ning 2 are paling wali 8 sare semalam wali songo 2 are 2 malam sampeyan tak gelem Bismillah. Ya, sama Odi. Odi itu tak ada mati. Baca dari mati lagi, ya masih seneku mereka mati lagi. Ya, makanya Pak Eka ambil mereka norok mati. Belum mau dihitung ya. Tak kuat. Yang mana udah mati, dia oleh istirahat aja. Ya maksudnya Odi lah. Ya macam kayak ini. Ya Odi ya mati. Odi itu ya tak seneng. Mati itu. Ilo paham men kalau bagian batu buah ya ada itu belum buah le sampai entar ke wali songo entar wali
Kancana banyak sangu na sampean tadi sangu gelem. Mententikan na disengakan asparagus. Uneng masakan asparagus. Enak mero yu. Tak nyaman kata nana. Kenyamanan merungki. Nasi padang, lodeh. Sambian tadi sangu cepat-cepat. Hari kalau udah wali songo sampean tak gelem makan cebi orang sebanyak sangu na. Oke, akhirat. Perjalanan saya sangat jauh, perjalanan saya tak bakal abalia boleh. Orang yang ada Mekah Madinah neka asango, orang ke Mekah Madinah neka asango, belum mati boleh. Lain hari mereka jajal gak ada. Bela, berarti tahu lebih tapi dah mari lah. Mun ke wali songo soro nyare sango apa boleh dak ada make sango sepaling kuat sango sepaling eka butuh eka parno sango takut eka Gusti Allah kira gelem sampai nak kanca bi orang apolong bi orang sebanyak sango nah sementara sampean tak di sango nomor 2 sango sepaling kuat iki peneka sango amal sesoleh masyaallah. Bismillah, bis. Termoga kita masih manfaat. Amin. Lah. Ya, termoga kau leban panjenengan itu bikin orang saya takut ke Gusti Allah. Paring kekuatan bisa beramal sesoleh. Amal soleh kau leban panjenengan itu yakin amal saya keterima. Amalan saya makbul jamaah haji sampun berangkat khusus Indonesia beleban tetangga. Pun setuju umat Islam sing ngalakunan ibadah haji matur muga paring selamat. Abali deka auqanihim salimin aminin ghanimin abali kanti sana abali kana karana dalam keadaan selamat insyaallah. Sampeyan insyaallah matur muga tak daripada Pak Mekah Madinah. Amin Allahumma amin. Barokah Fatihah dari Pak Suha, Bu Ruqayyah, Pak Marjuma, Pak Marjai, Bu Marsiti, Pak Fausin, Pak Anas. Banah Hamami, banah di kubur dan dari Bu Ju'ah, Bu Tupi, Bu Akuba, Bu Ngadira, Pak Sahlan, Pak Sarwati, Pak Jahri, Bu Sakinah, Bu Sakinah, Pak Usulihim, Mapurin, Banreng Sepuh, Kawalan Pancinengan, Sederajat sampun leman kalam barzah maka kepada sekolah di sana keterima sejak amal saya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Afdhalu dzikri wa ala man nahula برحمتك يا واهب العطيات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله